ebandleni nami ngikhula mfana nezinye izingane kodwa uJesu nami wangihawukela ngiyimini kuyenzeka ukuthi ukhule khona kodwa ungahawukeliwe kodwa inkosi kuhamba ngesikhathi yangisusa yangikhuphula endaweni ephakeme yathi ukuba ilunga akwanele kukhona indawo engcono ethiwa umntwana nami ngihleli lapha emntwaneni ashona uJohane athi baba bonke abangenayo wabapha manje kuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu manje ngisho njalo ngiyabingelela abafundisi abakhona basiphethe abopastor ngibingelele umfundisi upastor Edwin phakathi kwethu ngibingelele abafundisi abakhona ngibingelele umfundisi wami wasesigodini sami umfundisi uKabina bonke igama likaJesu ngibingelele umfundisi uMxhaka bonke igama likaJesu ngibingelele kakhulu abafundisi balesigodi esikuso haleluya noma kuthiwa ungaba nentshisakalelo engakanani uma kwale abanini bendawo intshisakalelo yakho izosala intshisakalelo kodwa bavumile ukuthi namhlanje nixwane nibe la sibe khona sonke sizohlanganyela kubo bonke ikomiti la ekhaya abazalwane bala ekhaya basemabhodweni sithi siyabonga kakhulu abantwana bendle ukukholwa ngiyazi ukuthi emuva kwenu njengoba thina sigcokothayi nimanxeba nithwele imivimbo yethu ngibonga kaJesu manje ngibona bayamizwa uma ngisho kanje njengoba simila bona bangabona ngathi mhlawumbe abaveli abanamoya kodwa ibona uNkulunkulu asebenze ngabo ukuthi size sime kule ndawo haleluya manje ngiyaphathana izinto eziningi bazalwane kwalena ndawo sizofunda incwadi yezenzo chapter number 27 isihloko sami sizosithola phakathi nendaba kodwa ngifuna ukuthi sifunde kakhulu ebese sithi sixoxe namhlanje ngifisa ukushumayela ngifisa ukumemeza ngifisa ukuthi nje sixoxe ngazi ukuthi ubani kodwa hayi ngizozifundela mina ngibonga igama likaJesu ngo 8 o'clock batheni nasekhaya ukuthi uzobe ukhona uma ungaphumi la it's between two things izobe sekulapha noma uzobengiza lapha 8 base chapter number 27 verses number 9 kwathi sekudlulile isikhathi eside nikhona kodwa bazalwane ngiyatholisa ukungehlisa umoya kusiyana namhlanje ngiyaxoxa ngibonga kaJesu kwathi sekudlule isikhathi eside sekuyingozi ukuhamba ngokukhumbi ngokuba isikhathi senziwa the time of fasting sase sidlulile uPauli wabaluleka wathi kubo madoda ngiyabona ukuthi lolu hambo luzoba nengozi ukuchithakala okukhulu ngani ukuchithakala kuphela kodwa kungabuchithakala kwempahla nokumkhulu kuphela kepha nokuphila kwethu ukuthi kuzoba nengozi kodwa sizolahlekelwa izinto ungezona izinto kuphela kodwa ngisho nezimpilo zethu zisengcupheni ethi-ke ngiyafast forward verse 15 kodwa umkhumbi usududulwa ungasenganakubhekana nomoya umkhumbi usududulwa ungasenakubhekana nomoya sayeka saqhutshwa nje sesihambela uthe ukuba sibhemule kakhulu isiphepho nangomuso bachitha imithwalo balahlekelwa-ke manje izinto base-ke bakhipha imithwalo emkhunjini bayiphosa-ke ngaphandle komkhumbi kwathi ngoLwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo kusho ukuthi each and every day they were losing something into this boat imihla nemihla bebelahlekelwa ukuthize kulo mkhumbi lolu hambo lolu uJehova ubonile kodwa balahlekelwa uJehova uvumile kodwa balahlekelwa uJehova uyazi ukuthi baphakathi nolwandle kodwa uJehova uyababuka nje izinto abayilahlekelwa babathi bayibuthi sizobuya mhlawumbe ziphilwe isikhonana zihamba bayibheke kwathi ngoLwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi
nezandla zakho. Uyacabanga ulahle into yakho uthi wazilahlele wena. Alibona igama likaJesu Kristu. Bathi umuntu nomuntu akakhiphe impahla yakhe. Uma kwi-iPhone uyilahle ngaphandle. Uma kwi-fridge yakho smart fridge bathi asizukubambisa iphushe wena ngaphandle. Lapho awusaphushi ifridge kodwa sowuphusha lula suku uswipe again. Ngena i-notification minus 49,000. Kodwa bathoba futhi manje asinandaba nama-1,000 siyaphusha ngoba lo mkhumbi esibuko uyasinda. Inhliziyo zibuhlungu kodwa baphusha izinto eziligugu zawela ngapha. Khona le ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi. Nesiphepho esinesincane siqinisa njalo. La seliphela ithemba lokuba singasindiswa. Uthi-ke sasesihamba sesingasazi ukuthi ingabe kuseyintatha ukusa noma kusemini noma kusebusuku ngoba kwakungasaveli lutho. Into ithi uNkulunkulu uthe asambe siyozibonakalisa ngaphesheya. Uthe sabe uthule manje akashilo udangdlule nje la epit stop ngisho uyalahlekelwa uhamba noNkulunkulu. Ulahlekelwe futhi izinto zakho zingabuya. Hawu ngiyaxolisa eTV bathi ziyabuya. iBhayibheli azifusha akubuya khona. Zahamba uyohamba uJehova ekhona. Lolo hambo uyalahlekelwa. Lolo hambo kwilanga lihlezi likhona. Uyahamba nje phakathi uthi inkosi lapho ngiholela khona. Ngomsa wakho omkhulu uzokulelela. Noma kusemini noma kusentambama ingane zazikho. Oh wathi wena Nkosi usuku lokuqala wadala ukuthi lokudalile ukuthi ukufihlile mabongo wena. Kodwa mina ngizokubambelela. Ngoba usho wena ukuthi uyalahlekelwa hamba kuJesu. Hawu uyaphila uyalahlekelwa hamba kuJesu. Ulahlekelwe uthandaza. Ulahlekelwe ufasting. Uyalahlekelwa uhamba neNkosi. Ulahlekelwe ngabantu bathanda. Jehova abakuza ukuthi ulapho uJesu enkathi ebethelwa ekhona khona. Azange ehle indodana yakhe ezeleyo nakuba ngeke ehle. Usetshenzwe inhliziyo. Ngiyaxolisa nizwe ivangeli yethu zikhona ibuya. Zikhona ihamba uhamba. Zikhona ihamba uhamba. Haleluya. Isamvuthi. Zikhona ihamba uhamba. Lana uma athi nikelani imizimba yenu wenzela ukuthi makulahleke ungakhala kakhulu. Umusabambile uzoze kanti umbeke kanje uyaqashula. Jehova uyazi ukuthi nikela ukuthi kusho ukuthini. Ngoba lizofika ilanga lazofika khona azothatha khona izinto zakhe kuba. Jehova kadiphi neziningi amalejeni. Okay. Uthi uAbraham nikela indodana yakho mina uAbraham bengizwa Ishmael uthi khehla kuye uthi Isaka lo umthanda kakhulu. Ngepha manje senilungela ukuba nine isibindi ngokuba akuyekufa umuntu kini umkhumbi kuphela. Kuba usuku bekungingakini ngelosi kaNkulunkulu engingowakhe engimkhonza yathi kimi ungesabi Paul umele ukuba ukuma phambi kukaKesari bheka uNkulunkulu kuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Yathi ngelosi Paul ungesabi ngelosi upho omunye umkhumbi usikhandele wona hlala kulofile. Yes ingelosi mayifika indaba ezinhle ufumana umuntu sesifazaneni uzawuzala indodana ebizwa ukuthi igama layo uJesu lesithana ayifikanga ngalokho yafika khona itholekile ukhuleko yakho nokwabela bakho bakho ufunukile ngoba isikhumbuzo manje thumela amadoda eJopa ngenisile endlini kaSimon umshuki eze la kodwa kuloko ithi nesabi ithi angizanga lutho mkhulu angizanga siphikiso ukuqhaqhathela kodwa ngizokutshela nje igama bathi kokho udolo qina ukuthi ungesabi ukula kakhulu izinto esiyifunayo njalo ayezekiya ubonani la ngibona amathambo uyazi ukuthi amathambo asemaphila thina manje uPhawu
blood circulation. Okay. Akuna flesh. Lamathambo elinye kodwa ukhuluma nezinto eziphambene kunalezo yibonayo. Ithi ingelosi ifika kuphela sorry kuphawu uthi Paul mfakudala umsaba bambani. Akuna sibusiso. Akuna prophetic weight. Uthi ngalomnyaka ozayo ngalesikhathi. Kodwa umsaba. Isho njalo. Lithi umsaba. Lithi umlila ngezimuntu fish. Hayi uNkulunkulu yebo uyabajabula abantu. Nojona umjabula. Kodwa 3 boys of Hebrews azange abajabula bakungenani. Akakhipha njalo. Uzodumiswa kanjani ekhipha? Uzoba ne-testimony yodwa. Manje ke ulwandle lubovu uyaliqondisa ukuthi kushona ngikho. Athi imikhumba yikho kushona ngikho. Athi nina aninakho umusa kaNoah wakhe imkhumbi. But I will escalate. Hallelujah. Hallelujah. Athi nizamngena phakathi ngihamba. Ulwandle lubovu it is meters ukuya phansi. Bakuba amanzi ukuthi yabona. Balingise mina nawo masese stage nje yabona ngingawala mphakathi. Ukuba amanda kude. Kodwa manje Nkosi baqothoza. Ukuthi iBhayibheli alenzeka. Imagine this thing. Amanda shayisa bephezulu nawo amanye la. Awazi manje Nkosi ngiyafika ephakathi. Bengabakhona indlela elula ayenza kumfanele uFilipi ukuthi abathathe abaveze silamale ukuthi la ufuna ukusebenza masayenza leyo nto ayenza emfuleni iJordani uthi lokho uthatha ubufakazi nalanda abantu baphikisa akushaye ngeke content namavideo ngifuna ukuthatha ngilise 2000 years to come ngithatha isi content i-album ngitho nje semphuzwa mhlawumbe udliwa umkhosi omkhulu mfana awuvule lapha ukuthi la uNkulunkulu wayesidlulise bafike abantu abolwandle bathi lawa manje mwathathephi bathi ubuziswani bathi I studied ulwandle lawa manje atholakala deep within awufiki athi thina sawathatha omini. Hallelujah. So is those stones and represented the 12 tribes of Israel. But today, you have to study 12 years in order for you to dive down to the ocean. The final ufundi imiyalethi ukuze unthuzu yezansi emanzini ukuze ubone lawa ukuthi nasawathatha omini. Njani kwavulwa. Mangitoshelele azona mama ngiyabona bayitosha atoshe sakusama uthi satosha abantu abami uNkulunkulu kayekho sahamba thina phakathi ezibili zamanzi ingumyeni yini indaba mama angakhulumi ndoda nangi nje haleluya ngalokho imani isibindi madoda ukuba ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokhu ukukhuluma ngephasimelwe ukukhahlela esiKristu English ithi now when he says however we must run aground on a certain level ukuthi ekugcineni kwakho konke kufanele ukuthi sinyathele emhlabathini womhlaba ukuthi sikebe sasisesisenge ngegama ukuthi sikebe isikebe okay uyabona uma ingozi yemoto. I'm sorry to trigger some of you. It was your own. It called a possibility to see who flight Ebanoi. Uma ingat Ebanoi. Unbelievable. Imagine Ebanoi. If we don't must get from more. In the Joseph eating the
uyayibona inganekwane ingenzeka thatha mina ngilethe to the real imagination athi upilot injini athalisa ingelosi ithi angizuthatha nje wena kodwa umsana ngoba umele ukufika phesheya wena uthini wena ulizeni iBhayibheli akufanele uthathe ukuthi amapage these are the athi everything that was written kwabhalelwa thina ukuthi emibhalweni sibe nethemba Abrahama usokothola utshwala ukuze wena uma ungawutholi uvele uvule ithemba ukuthi nabehle uJehova uGideon nakasebenza umsebenzi ongacaci kodwa uNkulunkulu efika athi the Lord is with you uyishaya kamnandi thile shopha Jehova akabheki wafika uGideon ebhulukolweni insizwa zisempini kwamfana yena uma uvula imibhalo ufanele ukuba uJehova ududuza lokho kwamasiko lengangifuna ukwenza sengithola sengidayisa ngasestrategy kodwa ngifuna ukutshela uJehova uyabalanda babhulukolweni wakuthola uMoses engumalusi yamazi umalusi umalusana phezulu ukwalela ngesandla that's how less valued malusi kodwa uNkulunkulu uthi yena izweni uthi hamba lobakhulula uNkulunkulu afika umuntu ozumsebenzi nje yini nabani abakugcinayo uNkulunkulu wena usezokhuluma kokubhali ukuze thina sibe nethemba manje ingakho ngizama ukuthi ngifuna ivesi ngilethe to the real life situation uJehova akasho ukuthi injini izohamba ngaphandle manje uthi ngisaphi ilo kuphela izwile ngiyosini uthi ngisaphi ubese athi ngalokho imali sibili madoda ngokuba ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi uzakuba njengalokho kuthunyiwe kimi kepha simelwe ukukhahlela isiqhinga esithile uJesu umawele nabafundi sizonke manje sizisiyovala uJesu umawele nabafundi uthi let us cross over to the other side uthi asiwelele ngaphesheya usho uJesu akekho ukuthi wenzelana endleleni esho uJesu ekhona uJesu ekhona Jesu uma uJesu asambe jabula usambe umuntu wahamba uNkulunkulu wahamba kahle mazona Hallelujah. ekho uJehova nje ninawe Zivela abangani zivela abantu emathembeni uJehova uthemba usawu uJehova mina uthi uPostoli Paul angikhethi kwesaba ukhona uthi inkinga yami ngimelwe ukuthi ngehlele isithisi uma ngithandaza lezi ukuthi batshela bangangidedeli ngidedeli namhlanje kusho njalo ungawuyeli uNkulunkulu bahamba naye isikebhe sibe amaplanga odwa usaluphiso Hallelujah. Paul sizofika kodwa omunye ule sebahlanganiswe iplanga elilodwa yikho lento shona sizofika kodwa kodwa akusibo bonke abahamba noNkulunkulu abafika ikhumbi sahlamela athi kungcono ukuba ufike ezulwini ungenaso uthi kanjani khona izinto ezilahlekelwa lezi kodwa kubalekile ukuthi sizofika simanzi there were 237 if I'm not mistaken emkhunjini ngaphambi kwesiteki yabona ukugibela indiza bakutshela ukuthi ngaphansi kwesitulo kune-oxygen why in case of something happened how do you see there's something lolu hamba lizamba kuhle verse 10 kodwa something sizofika lapho siyakhona sithi ngithandaza besaba ukuthi mhlawumbe sibishiye
ezindaweni ezinamadwala bephosa bahambe amane nasebafisa ukuba kuhle abakhombise befuna ukubaleka emkhunjini bahlisela isikebho elwandle kungathi baza kuphosa amahange enkosini. uPawulu wathi endimeni yekhulu nasebuthweni uma laba abazama izinto lezansi bangahlali emkhunjini singesinde sonke. Engaphuma lokukhulu onamaplanga lokukhulu umubi uthi ngaphansi isikebhe esikhulu sinezinto ezincane futhi lesesikhulu sasesibhilile babaleka ngathi bayahambela bathi asitike lathi bazama ukwehlisa lezi ukuze basile izikebhe eziphilayo. Wathi uPostoli uma bengahamba ngalezi eziphilayo ezisele neyiteringi lesi iBhayibheli bese angizwi ukuthi bese siqhutshwa siqhutshwa umoya phela leso kwazi ukusilalula abantu baphuma ngaso kuthiwa yiso esizobulala leso ukuthi asihlale kulesi amaplanga khona sesibambele liplanga sesibona kanje ukuthi siyazamazana uNkulunkulu ngakudedeli uthi athi nasi siphila kabaphuma uma ningaphuma la nina sonke sizophila ngenxa yenu ngoba nishiya lapho khona kune-provision kaNkulunkulu kodwa kubonakala ukuthi i-provision khona niya lapho kubonakala khona kodwa yikho asale simhlalela noJesu noma kubuka ngathi ukuthi ilizwe lihle noma siyakwenzeka izinto esingakazi siyicabanga ukuthi zonke zenzeke ebandleni uma kushiya uJesu yebo khona sebelalana bethi bayakholwa kodwa nomkhulu ophikayo uyafika esiphilini nomkhulu uyafika uthi ungasamshiya uJesu uthi lokubonakala ngathi ubuhle ngaphandle uthi no nanti indawo yokuphila kanjani Jesu basifutha ngamadumu basifutha ngamoyini bathi ngenxa yakho uthi ahlale uJesu kodwa uthi igama likaJesu selibhicwe homosexual uthi usindisiwe obhemayo uthi usindisiwe kodwa uJesu uthi sihlale singamdedeli nalaba bashumayela behle bayindawo zabo kodwa uJesu uthi singehli lokukhulu uJesu uthi lamabutho anqama amagoda isikebhe asidedele sawo isikebhe esiphilayo wathi masasihambe nempahla namhlanje uthi kuwe asinquma amagoda akwazi ukumbhaxambili isikolo namhlanje siquma amagoda utshwala akekho umuntu wakhulu wathi ufuna ukuphuza utshwala kodwa namhlanje ithola usuphuza usindisiwe khuluma nawe nenezivesi ivangeli usubamba wawungahlenanga nje kodwa namhlanje ukhomba kodwa yona balazi ukuthi uma usuphuzile inkinga zakho uyikhohlwa ukukhikiza abazi kodwa leso sikebhe sihambe ibanga elincane I'm speaking to you I'm not even trying ukwenza ihlaya but ayihanjwa indlela kaJesu nemithwalo Jesu sekumenzele kanje wavuma ukuhlekisana balahleka impahla yabo kodwa bafika uvidiyo ukugwayela gesi ivapor ukuthi ukholwe kahle ngiyathandaza abantu shiya ukukodwa imagine ulahleke bezulu ngenxa kwaywe impompi ihamba ibhabi ngiyathandaza yebo seduze kwakho yahleka kodwa mina usikwana sihleba umthelela wakho nawe ngoba ukukhona ngabe uyadumisa abantu baphuma ngadimoni manje uthi uPostoli Paul uma ungahamba lesikebhe sezana ukuthi singafasona kuphela lokuphila kwethu umthelela ukuthi Jesu Kristu ahlekwe unephiwe ilinde wena njengoba ungaxolile nje yazi ukuthi wakhishwa izimo umkhumbu njalo uyazamazama kodwa namhlanje ngizothi umdedeli
uyasithandaza leso simo uyabona kusasa isidingo kwamanje uzofika isikhathi lapho sathane khona azosebenzisa wena uphuli ngabanye uye mkhunjini iplans sihlele kanje nathi siyazama izinto zaNkulunkulu zihle ithempeli kaSolomon lalihle lapho khona uNkulunkulu afukile uNkulunkulu wasemkhunjini ubhidlikayo athi nomkhumbi ongenaphephela nomkhumbi ongenastireni uzofika isikhathi saseMatha haleluya silindele ezulwini haleluya Jesu uyabuya mhlawumbe kudala wakugcina kuyophazamisa amabhedeni amaholide biza ngokuthi usuku lwenkosi noma kuthiwa ngabe happy new year uyofika kuphazamisa athi today is not a happy but it is the day of the Lord lakuhlabeni siyophuma ngendlela ezimbili ukuthi umuntu afe nokuthi uJesu abuye ungalahlekelwa ukuphila kwakho ngenxa yedambi langengubo kuthiwa sisona uyasana evangelele hayeba uyabana manje uhlejwa ungenzanga lutho uhlejwa umuntu omdala na olingana umkhulu wakho uthi uyathanda ukuthi ungaphumula lapha ngazuthi etshwale baze bathi akekho umuntu ohamba yedwa agibezana emotweni kunjalo kanjani la khona bakushiya khona bafikela le by 4 kune space ukudliwana usele uvuza ngeteksi ugibela wena uyahamba kanjani uthi afika bazalwana basuka nabesigodini elokushini lo bane space haleluya awubukeli njengabandla mkhulu awubukeli njengokuthi yilo wafela uJesu Kristu phambi Jesu hlala noma bathi sekuhleleke ukuthi ngifuna imishado usisibakhulumi alokho nathi bathi sibalekele ukuthenga amaphiko sishimana sizitabayo kodwa sihleli akusothi ngimemeze unkumbeza amazamba ahlala uJesu ayike impilo entona ngaphandle kuJesu akubukeka kanjalo manje akunjalo ayina manje izilakho haleluya thina sonke sasisemkhunjini sasingabantu amasha sasingabantu abangamakhulu amabili kusase 276 sekusile abalazange izwe yepha babona ithele thize lesenhlabathini amanqoma ukuba baqhubeke noNkulunkulu uma kungenzeka 39 says when it was day they did not recognize the land and there was a bay which a beach unto which they planned to run to uthi abazi ukubafike nini kodwa abafika abalazi isibushe ngesibelina kodwa bafika uthi Johani kuneyitala zekolile sebebuwe ekhaya lami ajabalanga so sizofika sikuthakatha kodwa sizofika ungahambi ngoba ubona indlela ide uma sekuzofika kubonakala uthi David uJehova khumbula iSiyoni kwangathi siyaphupha athi singahlala bese bakiva phile sekathi uDavid singahlabela kanjani tulo lesisiyoni senthiso athi masemfuleni osephapheni sakhamba lapho sikhumbula khona iSiyoni uthi singasahumi nokuba abahambi ethu sesiwalengisa abakatshela uthi lapho uJehova sikhumbula khona sasalindele kwangathi siyaphupha uDavid uyabona ngenkathi yavela ama-Amaleki washo ukuthi wahlasela ngabona ukuthi ngempela wahlasela kanjani uthi mhlawumbe sikhiphe eBhabhiloni kodwa ambonanga ukuthi wenza kanjani uthi kwakungathi siyaphupha sizofika ezulwini singamhlaba sizofika ezulwini sinqobile ingalo iBhayibheli suddenly babona amafa amnyama bese bashayisa emadolweni
isizulu ngenxa yenkanuko ya 2 minutes ungagejwa isizulu ngenxa yokoma ya igudu ayingabi phambi kwakho noNkulunkulu wakho isitendi senako yakhe ayingabi phambi kwakho noNkulunkulu wakho ungumhlabeleli wena ungumdumisi wena ungumshumayeli wena awuyeli phela wakho wena awusona isitona wena awulona ibhedi wena ungumthwala kaNkulunkulu buya awusiyo Michael is by you come and miss Papa. With the business now is on charge. God, woman is just it suggests us to sin against God. But you are saying, no. For there is a land you are looking at. Listen, Lila, over Axena Pesum, Axena and Kanye's Pesum. I said, with the watches, young country of 2000. I'm going to go for selling. What you buy, who like school, is get assistance. Who some come back, we stand as Jesus, we stand as some of those, we stand as spiritualism, we stand as some star signs, we stand as some angelic signs. No Jesus, just we had who just who are standing this one. I was someone new to a person. Or someone new to a person. I'm telling you, when you couldn't have the number, I let you on the planet. Eu tu perdi a chana ele viu fudão pepe hanga na parte aleluia tente não me dá ai o caso ao calanque uau ku ya bonia samasa masamo kunyo chola sebele okay ndabaye awatete uyabanje ukukhulu zamasana uyazi ukuhluka kanjani ukuthi abantu abancane nabathola umsebenzi kuqala ungayithola uhlala ekhaya ebele uthandaza abantu abenza isonto part time
bayazinta amakhumba leso baphumelele kodwa wena ozajala fail empilweni umkhumbo zabo zamaphupho reality omunye kathi hayi ukhulula sebenza osibani sibaze izinto engako dabuka impilo yakho wahamba kanjani namhlanje uthi kalimenyezo sabelela kabele kancane bayeza abantu bakakhulu namhlanje lo msungela kwakho akuyona impilo yekhona lephela usakuthanda njalo sabelela kancane laba bantu bakaJesu akakubulala lokho oyikho We are